PES चे रवी एस नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालय A+ ग्रेड सहित NACAN 3.47 SGPA मेळोपी पहिले कॉलेज जाऊन रावला। कृषी मंत्री रवी नाईक महाविद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी ते विषयी खुशी उक्तायल्या। फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे फार्मागुडीचे रवी एस नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालयान 4 गुणांचे स्केलीर 3.47 SGPA गुणासहित NAC A+ ग्रेड मिळयल्या। अशी ग्रेड मेळोपी हे गोयचे पहिले महाविद्यालय जाऊन रावला। फार्मागुडीच्या महाविद्यालयाच्या कॉम्प्लेक्सात कौतुक सोहळो घडोवन हाडलो। प्राचार्य आणि शिक्षकांचं बहुमानी केलो। विद्यापीठा आणि महाविद्यालयाचे कामगिरीचे मूल्यमापन करपाक UGCन NAC म्हटल्यार राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यताय परिषद स्थापन केल्या। टाटाचे आमच्याकडे आता बेच्या मिस्टर त्यांनी एक बिल्डिंग घेतली आणि टाटाचे स्टाफ ज्यांचे आसा ते सगळे भुरग्यांक जे SSC 12 आणि ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट यांनी सगळ्यांना ट्रेनिंग घेतली आणि ते बरें ट्रेनिंग आणि त्या सुरुवात जॉबय करतात ताज फॅक्टरी टाटाचे आणि काही आसा सगळी फॅक्टरी जातात म्हणजे बेच्या आम्ही सुरुवात करता आणि आमची भुरग्यांक जॉब मेळचे चौकशी भुरग्यांक जे आम्ही प्रयत्न करता की आमची भुरगीं आसा ती पकडा। First thing is, now whenever we grade any person, suppose now if there is a race of 100-meter race, then we give first number, second number, third number based on what who reaches first will get the first number, who reaches second will get the second number, who reaches third number. However, this grading is where when all will start race from one particular line or one particular area. However, in this type of race in NAC or all colleges have not started from the same line. And I am more happy for PES college because we have not started from the same line wherein all other colleges have got a grade or A+ grade. You are far behind, and from there you have got the A grade or A+ grade with 3.47 CGPA is a great achievement. Hard work put in by each and every staff and equally supported by my students, showing good results in academic, good results in culture, good results in sports. That has made all this possible. So therefore, when I say I did felt disappointed because I always felt we are A++. It is that our quantitative matrices where we scored 3.60 A++, qualitative matrices where we scored 3.25 A, the average came to about 3.47 A+, and we lost by a small margin of 0.01. GOA365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।